Yamwachi biem samwa kwa Badwam TV Badwam dwumade no eso ene yi wo fie udiafo fie da no de no boko ya wo ha obi edi akiri ye ba be som wo Adom TV Badwam ya de kase no na edi kan sama betie wo so bi eni MC a wa ya wa so west aba mensi no mo de afutuo mankremofo so woni die mu a titiri ne mmabuno no mo begimani de na emom nkai se ehunu bi da so dede ye ne ntwene body ye nyentum ye de honsam no ebebro aban no so ye ne a wo betumi bia na wa passing arms bill sebeya won mu a krakra ntuo no ne krokra sa ne ma ne nyina no ebeba form sansam no eni sembi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook /Adom TV extra go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV 2 kwadomonline.com and same way ni sembebre so ewom bididi afia amankwa tamaklu afia ni de mienti said and 70 chemu ankasa etie Mensin Cratch Penia wo ayawa so west Dr. Michael Mensa or the tun kremofo ni tichu ne mabunu no anim say idel ada ene won mu edi obese didi mu aya won kai say ban on noise and drum making bi ewo ho enti obi antwe no hu free mu be giwani boko unkoye de ubetietia obi fa ahudie so Adom TV kase etwaso. There's a ban on noise making, and I think it's strictly enforced, and I want to advise the youth to make sure that we comply with that. It's very important. It is for the gangs to ensure that there's a good reason why there's a ban on noise making, and it must be enforced. And I want to entreat everyone to ensure that this is enforced, strictly enforced. Abubakar Ahmed, Imam Ewo Abelempe Mosque. Odi atu Muslim fu nyina ne titiru ene mabunu wo mu enimu se won mu bronya no wondi ewo kwan a enkofa basabasa yo ene menteme ho asibia emma. Ye damwasi papa ene adoya mba yamaye zebi enyo bia na obetima kayo so ma kaye se e bi salla to ma ba che ade de o ma ade fa futu e wo ho ne se idi ayeye nyam som na yesom adentina yesom nyame na ma ya duma ma yama afena ko abetoye je wo se yesom no na yaji ni eniji enso oye ma no boroso a etimi ko fa asamba nti obianye nani according to sena some ekire no. Executive Secretary, the National Commission on Small Arms and Light Weapons, Ayora Dambona, was sent to share guna kwan so na one more ede bill ebeba fa sa enueme ehun small arms and light weapons no ehun sebeya ebetumi abre na se wo hwa na obi ekura bi wo ya na obi ekura bi nti ade anya bufo kura esan akode bi ehihye no hunti na odidi ewo emre bi beba omugum hihye so sebeya ebanma no abafo on regulation no achaye 50 years bro 50 years and ohwe yen constitution yimpo a sebi John Mama Daroma His Excellency ye review constitution ni biom na enioma bi a enkoye en constitution ankasa cry less than 40 years enti se wo etuo ni etu abeba ho law a ebro 50 years anu say eye ade a eye very defective. Wakasa edi afantiti a womo edema transport operators yi hu no enu nso no de nsansem yi atudwa enti oya kira ye ade a ye de omo a sebi omo manage GPRTU transporters omo ye mamu ha ye di omo fa entitiye mu a ebeboa omo na obi de topaye bi ebe hye omo ka mu a omo atumi ehu midin ede Prince Owusu Esiedu Adom News. Adrobo fonka bomu ko bia bo ntirimu po seda June bosumede etosudu no wonu mo beye ye kire ni nyina no de atia wanga na later fuel levy no a ye de toto so no wo mo dwene hu ba bi enye yi oni aban na nya dwene nti wo ba be kire aban ni bibi just aban no ayi afriso sika omodi ato fango so no a eye 1 cedi per liter no eno na ne bo eye yedin nanu ya na aban share ye say yenti 15% enfree ya lorry fare so yeti aban ya tie free so ade chin ya wo de 10% 1 cedi ba beto fango so
aban ni ye nhia eni nti na ye nhia mu no so ye kan ye se sa aban pani yi a onyi firi ho na onhia yen ana one yen bedi nkitaso na yen so yen kyere ya adwen bebi a ye betimi enya sika na free ama ye di ahye ho no mo because dumso na aba no enya adrafo na di dumso ne ba ye enti no bebi a dumso ni free e ba ye no e wo se o mokosa akotes no e ko take free ho ansa na o mo de ka no abeto yen so aban hu yawo papa e wa na ma wetu hu di enti na ye di ne ho yawo yen na ye top fango no se ka petrol ni diesel a e ya adrafo na eto enti wo de sika sei e ba beto so ama adrafo a omfrɛ omo eni omu ndi nkomo na ohu omo adwen papa o adwen boni o omo de beta wachi na waye anamo omu tu ye ne de yedi omo ho yaw pa abane se 1 cedi de enya de beji atum ne agi atum wachina na mum yesre no onte so ye pay 50 pesos na mum se abane so obegina ho de a ene ohun se eda ye mpanifo na transaction ka se on the 10th no ye ma ka bi entu no so de sa de ne bade a ene ye ma ka bi entu. Nti wasansemi no NDC mrashebedwani Wokintampo North Joseph Kwame Kuma Chichi mo se hu hia pa se ewo se won mo ye niema hodo bi ewo ye energy sector no emu se be ye ka bi edada hodada no betimi ayi afri ho emre bi ba ya ye nyinam kane asem esanse to twuma omampami jo mama mreso every president ko form mreso de ba omampani jo mama mreso ena omampani jo mama ne na pamfo ye ne se yen kwaji bibia ye frɛ no amerede ne yemfa mra ne yemfa besiesie Ghana nyinam kane a ne ngina ne nan so samre no amanyosem ti ebinum twitwa bɔ no yie na do ne na ban ye ma omo kwan ma omo bae no omo san koye nhyehyɛ fofora enumum edane eka kese de beto Ghana man so a ena omo san instead of say mfie num na ebedane ya de no omo koye nhyehyɛ fofora ede eka bika 1.3 billion ede beto Ghana for so so wono mu a osaka de kan ho piem se ikan la bill ho na monyem fasidi na enka gallon ba kumbia ho a na sebi sese na nemredi ye betua gallon ba kumbia oha num any city na ya as against na nomre oha enson a ende na ye ne jo mama edi ni yie mu esin se ye beka se ya nye ni yie ebinum so de toto levy enya nyokore. Director of Clinical Services wa Ghana Health Service ye Dr. Oforibuadu ene was Ghana Health Service ni Ministry of Health one more share ni mo kwan se mentime ho ase ya Ghana Registered Nurses and Midwives Association one more ewo mo esan won hihye bi a won sankan ye no omo hwe se wiebe na wotwe awie ye ntem de na bibia to din amwo hye won nyuma ase. Next for in fact ade ha ye Director General Gusu Tunwa na mo yegidi se enter se na wotwi ochane ne nim de benya mo ayepa ye mpa ebo ne se nkomba ba adwuma efise nurse for no hu hia ayepa obuni wa doctor for adwuma na na ye den ma ye enti no nya na kabo mu adwuma ne tumi ye enti ye aso mo ka no eto asom tabanya nya aso ma mo na ono mo ntrase mu sinkonwa na ye fa ye ntu ye efise ye hia om Minyere so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de sie ye da se emre ne adaje wadaroma twen yen na yemfa online stories no so nto aso emma